Kigali Media igarutse ibazaniye inkuru none ziri kugenda zigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. Hano tubazaniye rero amakuru yaranze iki cyumweru gishize, ibyavuzwe cyane mu binyamakuru muri iyi minsi ishize. Ku cyumweru cyaturutse kuri 25 kikagera ku itariki ya mbere kuri 25 Ugushyingo kikagera ku ya mbere Ukuboza. Hano rero turagaruka ibyagarutsweho cyane, bivuga ngo opozisiyo, umubano w'u Rwanda na Uganda, ibitero bya FARDC bitavugwaho rumwe, amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru gishize. Itariki ya 25 Ugushyingo 2019 kikarangira ku itariki ya mbere Ukuboza 2019, amakuru yakiranze yagarutse ku mubano w'u Rwanda na Uganda ukomeje kugana ahabi, kwitana ba mwana kwa opozisiyo y'u Rwanda ndetse no ku bitero by'ingabo za Congo nabyo bitavugwaho rumwe. Duturutse ku cya mbere rero, ariko mbere na mbere turasaba umuntu wese ukurikiye Kigali Media wa mbere ko yakora subscribe, akareba amagambo ari mu ibara ry'umutuku hasi akayakandaho, akareba n'akantu k'akazogera kari ku ruhande kaza nako akakandaho, kugira ngo dukomeze kubana tubagezaho amakuru meza. Kandi wumva ibiganiro tubagezaho bitamunyuze cyangwa hari icyo twakosoraho, yatwandikira kuri email yacu kigali-media.tv@gmail.com cyangwa agashyira comment hasi. Twebwe comment duhita tuzibona, tukajya tubagezaho amakuru nk'uko muyifuza, kuko nicyo tubereyeho. Hano rero tugiye kubagezaho iyi nkuru nyine n'ibintu byaranze iki cyumweru byagiye bihitinga cyane. Inkuru ya mbere iravuga ngo itabwa muri yombi by'Abanyarwanda muri Uganda. Iyi nkuru irababaje, y'Abanyarwanda batawe muri yombi muri Uganda tariki ya 25 Ugushyingo 2019. Inzego z'umutekano zabyukiye mu mukwabo mu karere ka Kisoro, zavuze ko wari ugamije gushaka abantu badafite ibyangombwa. Hafashwe rero abagana kuri hagati ya 150 na 200. Bivuga ko hafi ya bose ari Abanyarwanda nk'uko byamenyekanye. Uganda yatangaje ko bamwe muri abo bajyanywe imbere y'ubutabera, harimo n'abashinjwaga kwinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Tariki ya 28 iki gihugu cyohereje ku mupaka wa Cyanika Abanyarwanda bagera kuri 33 muri aba bafashwe. Bivugwa ko bambuwe ibyo bari bafite byose. Hari ikindi kinyamakuru kivugira kuri interineti cyari cyanditse ko aba bantu birababaje gufata abantu hagati y'150 na 200, hafi ya bose ari Abanyarwanda batuye muri aka gace ka Kisoro nyine Kisoro, ariko 33 akaba aribo bagaruwe mu Rwanda, abandi tutazi aho bagiye. Ni ikibazo gikomeye, ariko igikomeye kurushaho ni uko aba bantu bakoraga ibintu muri Uganda aho bari baracuruzaga se cyangwa bari batuye, ariko uko byagaragaye nuko bagejejwe ku mupaka nta kintu na kimwe bafite. Sinzi rero niba anahangaha hatarimo n'ubugome cyangwa n'ubwambuzi, kuko ubwo wibaza imitungo yabo aho yagiye. Kandi turakomeza kubwira Abanyarwanda icyaba cyiza nuko bareka gukomeza kujya muri Uganda nk'uko leta y'u Rwanda ikomeza kubidushishikariza, kugira ngo umutekano ntabwo twebwe dushaka ko ari Umunyarwanda wakomeza kugira ikibazo cy'umutekano muke
nubwo byaba biturutse ku bibazo bya politiki ibihugu bibiri bifitanye. Bavuga ko aho imbogo zirwaniye ibyatsi ari byo bibahabarira. So niba rero ibyatsi biri kubabara, icyaba cyiza ni uko abantu baba bageze gute, baba baretse kugenda bajya muri Uganda, bakaba babyitondeye. Noneho ibintu byamara kugenda neza, abantu bagasubirayo tukajya guhaha, kuko abenshi niho dukura amahahiro. Ariko byaba byiza tubaye twitonze, aho kugira ngo dukomeze tube touched cyangwa badutocaringe at this level. Nuko ushobora kugenda ugiye gushaka ibyo amaramuko, n'ubundi ukagaruka uko wagiye, nta kintu na kimwe vraiment ugaruye. Inkuru ya kabiri rero yavuzweho cyane ni Nyamasheke. Nyamasheke hari ingwe yahujije abanyerondo bahungira mu Kivu, yica n'inka y'umuturage. Iyi ni ingwe rero iri mu karere ka Nyamasheke, iri guteza umutekano mukeya mu baturage. Abaturage bo mu karere ka Butare, mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke, batewe ubwoba n'ingwe ihamaze igihe. Bivugwa ko ibatera iturutse mu ishyamba yegereye ibiro by'akagari k'uwo murenge. Bavuga ko isanzwe ibarira amatungo nk'inka n'ihene, ndetse ngo tariki ya 21 Ugushyingo yigeze kwiruka ku banyerondo bahungira mu kiyaga cya Kivu. Tariki ya 26 yishe inka y'umuturage witwa Ndekezi Aphrodisi, kandi ngo yigeze kumwicira n'ihene. Ubuyobozi bwemeye gushumbusha abo iyi ngo yiciye amatungo, kandi ngo hategerejwe igisubizo cy'inzego z'umutekano. Abantu rero batuye ako karere turabihanganishije aho ngaho muri iki Gihombo, turabihanganishije, bakomeze kwihangana. Turizera ko inzego z'umutekano zizareba igisubizo kuri icyo kibazo cy'iyo ngwe. Amakuru yandi yakomeje kuvugwaho cyane mu cyumweru gishize, abarwanya leta y'u Rwanda baritana ba mwana ku ibura rya Ben Rutabana. Umugabo bita Musonera Jonathan wahoze mu ishyaka rya RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, arashinja Kayumba Nyamwasa ubugambanyi n'ubwicanyi ashingiye ku ibura rya Ben Rutabana umaze amezi 2 yaraburiwe irengero. Kayumba Nyamwasa ashinjwa kuba inyuma y'ibura rya Ben Rutabana, ikaba imwe mu mpamvu zituma Musonera avuga yatumye we n'abandi nka Theogene Rudasingwa na Joseph Ngarambe n'abandi bamuhunga, kuko ngo bari baramumenye. Kayumba Nyamwasa wahoze ari umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, nta kintu aratangaza ku ibura rya Ben Rutabana. Iki rero kikaba ari ikibazo gikomeye. Kigali Media yibaza ukuntu umuntu nka Ben Rutabana wakoranaga hafi na hafi na Kayumba mu gice cyabo, muri iryo shyaka ryabo, mu gice cya gisirikare, ntabwo wavuga ko Kayumba atatelefonanaga na Ben Rutabana. Ariko bitewe n'amakimbirane yabaye hagati yabo tutazi, ariko dushobora kuza kubabwira cyangwa kudevelopa mu nkuru iza gukurikira iyi ngiyi, ikintu cyatumye Kayumba ashwana na Rutabana kikagera aho Rutabana
abura, Kayumba akicecekera. Na n'ubu bikaba bitumye opozisiyo yabo, ntabwo ari opozisiyo yose simbizi, ariko RNC igiye kongera gucikamo igice ubwa gatatu cyangwa ubwa kane, kuko bwa mbere hari abenshi bavuyemo, hari abavuyemo ku ikubitiro bari barimo Nobo Marara ndetse n'abandi. Inyuma yabo haza kuvamo Rudasingwa Theogene na Musonera Jonathan hamwe na Joseph Ngarambe n'ikindi gice, nabo bajya gushinga irindi shyaka. None soon n'ubu ngubu igice cya Rutabana kigiye gucika kuri RNC vuba. Iyi ni inkuru turi buze kubagezaho mu kanya, mu nkuru ikurikira iyi ngiyi turi buze kubarebera neza uko ibyo bintu bimeze n'impamvu yabyo, ariko ibibazo birimo ni ibibazo by'amacakubiri akomeze gukurikirana iyi opozisiyo nyarwanda. Twigire ku nkuru yindi yarebwe cyane cyangwa yavuzweho cyane muri iki cyumweru gishize, ni uko ingabo za Kongo zivugwaho kwibasira impunzi z'abanyarwanda. Baravuga ko ku itariki ya 26 Ugushyingo ingabo za Kongo zavuze ko zagabye ibitero bikomeye ku nyeshyamba za FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko hari andi makuru yacicikanye yavuze ko abagabweho ibitero ari impunzi z'abanyarwanda zanze gutaha, izisaga ibihumbi 14 zigakwira imishwaro mu mashyamba ya Karehe, Walikale na Masisi. Ingabo za Kongo zatangiye kugaba ibitero ku mitwe y'inyeshyamba tariki ya 30 Ukwakira 2019, ariko hari n'amakuru avuga ko zibanda ku bavuga ikinyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda. Aya makuru yakurikiwe n'ayo kuwa 30 Ugushyingo yavuzwe ko impunzi z'abanyarwanda ziba mu nkambi ya Gitindiro zatewemo amabombe agera kuri 50, zimwe zigapfa, izindi zigera ku bihumbi 20 zihungira mu misozi ya Karehe. Iyo n'indi nkuru iri kuvugwa dusaba mu binyamakuru bikorera kuri interineti nayo, ariko byaba bibabaje niba izi ngabo za Kongo aho kugira ngo zijye kurwana na FDLR zishobora kujya kurasa cyangwa zigatera amabombe ku mpunzi. Byaba ari ibintu bitari byiza, ariko nabwo twibaza impamvu izi mpunzi zikomeza kugenda inyuma ya FDLR, kandi FDLR nayo ubwayo yacitsemo ibice idashobora no kuzirwanirira ubwazo. Ariko tuzakomeza kubagezaho ibindi bikurikira kuri ibi, ariko ibikurikiraho, indi nkuru ikurikiraho ni urugendo rw'Abagande i Kibeho n'amakuru ku ifungwa ry'imipaka. Kuri uyu wa 30 Ugushyingo nibwo Abagande bari bagiye mu muhango wo kwibuka ibonekerwa rya Bikira Mariya i Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Basubiye iwabo baciye ku mupaka wa Cyanika uhuza akarere ka Burera na Kisoro muri Uganda. Ibi byatumye hibazwa ku makuru amaze igihe avuga ko uyu mupaka kimwe n'indi nka Gatuna ifunze. Umunyamabanga wa leta y'u Rwanda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe
yahamije ko iki ari ikimenyetso cy'uko imipaka ihuza ibihugu byombi bimaze imyaka 2 bidacana uwaka ifunze. Iyi nkuru yanzura ivuga ko igikenewe kurusha ibindi ari iyubahirizwa ry'amasezerano ya Angola yo ku itariki 21 Kanama, akaba ariyo yashobora kongera kunga ibihugu byombi. So ntawamenya ariko reka tubifate gutya, kuko imipaka bavuga ko imipaka ifunze, ariko hano bavuga ko Abagande bari baraje mu Rwanda bamaze iminsi bagiye i Kibeho, batashye kandi bakanyura ku mupaka, bavuye mu Rwanda nta kibazo kibabayeho bagataha. Reka tubifate uko nguko turi kubisoma kuri iki kinyamakuru. So aya ngaya rero niyo makuru yaranze icyumweru cyashize. Turakomeza kugenda tubarebera n'andi makuru agenda avugwa cyane tuyabagezeho. Yes, turi kumwe. Iyi ngiyi ni Kigali Media rero. Turashimira umuntu wese wafashe akanya ke akumva iki kiganiro. Tunashishikariza abatarakora subscribe ko bayikora kugira ngo tujye tubana neza, tubaha amakuru yizewe kandi 5 kuri 5.